Kajing klatno kabak kendit jong most respected Reverend Archbishop Dominic Jala SDBDD. Kalalong siya kajing wan ka jong ulo badum ya kajalahi barok kawai. Bat kalalong ru kajing du nong kabak kraw tangi ka balang Henry yak imlang salang hi barok kawai. Namar utay uriu kraw uday ru ubala no senyang sibun yak imlang salang. Wat da kabor simet jong u lakalong hakatok katar ne hakiwe pat kibenta. Hakji kren jong u HNN bat ki lengdo niam jong kabalang Katolik bat kiwe ki riu niam kibana kanong Stoin Diocese. Kila ong ba kani ka jingjia kala pendung hingak yaki khamtam nakaliang ka diocese kados ngo khunswet hadu kata namar kidang sa hakajing bampat yo ya unong syarai dai ma uhi ubasyarai bat pet ya kani kanong Stoin Diocese bat kani kalalong sisa kajing ngau du nong syabah palat katkum kajing athu jung Father Wilbert Marwen Vicar General ula ong ba utai uleng do ulami nasor shlong ban le charom ban kendu yo Pop Francis pa ba khoi jung kabalang Henry udon hakari Amerika nakabanta kajingalang penban kendit nilayo jing tip baula klat no hakajing takhu kali hari Amerika ni kumkilendok kiruniam haba menedang step ngi osngau syapang kani kupor adu sang beje habangi kitia nilayu ik kupor ba kajing klat no jong Archbishop kalapan kendit yangi bat ngim syang lala ban ngi kalau kajing kendit ka ba ngim la ban mutul namar ba haba ngi snap ba ngidang ya kendu ya u hada katsan terik jong September mengi pendong ngi kajing ai kublai iswa bin lecha rom na ka bentaka at dimina ka ba ya kendu ya pa khoi ting ai kajing kublai ban ngi tip bau don sha po US na ka bentaka meeting dengan klem syam lala ban ngi na ka bentaka ni pada du menta in pada sngula sisa ban ngi ya ka ne kajing ja ka bas ngsi Nrai menta ngidas nguduk sisa ya kaneka jingklat no jungi kajing kendit kumbaja karne kada dungkak yangi baro ya kada isis ya kilendok kiruniam menengila kendu lang banyak keren naga benta kane bat ngidas ngu kendit sisa hadu kata naga benta kane kajing ja kabas ngsi bat ngikum kada isis baro kawai ngis nguduk sisa ya kajing lejno joi kaba klemda poi berkat klemda don jing tumu klemda don kano kata kajing ai tak tashin tingi kum gadaisis kebangirang saru kun swat aga jing pampat yo yang nong sarai dei ma uhi ba carai bat pet ya kene gadaisis jongi idas ngudu adu kata tekilendo keruniam ki padungai baro jong gadaisis jongi kita yam sungsi bat kita sungsi sisa ya kene kajing ja kabalawan tengku dan kalawan jah ya kalau nya kemarin yang jong Archbishop minum yu isu i haga jeng long prim hoi le so don bat ngi unsa duai nam ta jeng Henry ngi don ka jeng du ka bakraw na ka benta ka jeng bom don su jong i haga ne diocese kum ju ka cholong ba ka diocese jong i kum apostolic ambassador na dap da jeng kendit sha namar tag social media pun ke khabar khabar yo kamdai na phone dang step ya pada John Mother Chancellor jang kesilang archdiocese penting na bat kala dungat sisa bang yo soba kadai sisa ka jeng kla jang ha jeng accident kali kini kalau jeng du bakrau ya ustad kum Archbishop Christian Phang ha kibul kisah berkat ke jeng pengilam tanya ke balang ya katok kata ya imlang salang ya state negara ya karib rokwe kuminang pet ya liturgy ha ke tian tarang tam ha India ilong president jong ke bishops conference jong ke northeast berarti along kumukpa jong kini ke dam state lang ini te kalau bejing do pam tangi ya pertai ya ke balang selansa kumba ilong itu khat jong ke ISL ke liturgy ha khtian tharen ha kapala kajang but kibai kijing no senyang jongi alor kijing ha simat jongi tingi dap da kijing tu ka kraw ya cikra bakindit jongi Archbishop lasong kendit hadu kata abang ayu ini kong li kubor former step long pelang jong but jong ha klem so la ban ngai ngas mo kong bakade tangga fake news
Henry hadin sipor kawan kejing ka jing sung tu anga napik biang ya ke kubor. Bat nga semua kendit hatu kata-kata ngam semua ban ngai. Ba Archbishop jungi don shu abding jungi menta. Kumbala om padar ngi mana shu dunia i. Ha. Ta. Bakin jamet. Ada ngi be idon rangkat bat ngi insan ngi senran ngi apa dengan kejing du kejungi namar kadi kejing du bakrau. Ngi du ya uni nong ya lam barat bah akan nika than ye jongi ye ka rikasi jongi ru borok away but apa dengan ni kejing sosi kejing sok than kejing pai dok nun ayo i bat markum ki bangai ha jisu ha ublai ayo i berbor ye kamon kejong ublai haki ki bejah kejing em jongi ya pendam bat ye kata barok ha kamon kejong ublai ban ong to ngin pediang apa dengan ni kejing thang jong ka mensim ni pediang ye kamon kejong ublai but ngi dru ba mai bat nangai senran ngi ngiladu shisha ya uriu krau urat ba ubakat da uta unong ya lam krau shisha kalong ka basmusi andra ngi ya kamon ke jung ublai hakini ki baro